पासपि ठौं टकेट ने छिसा कर्णाकर बैडी नेपालीको फ्ला बाख निगो व प्रेम बार कसाय नेको बाखायना मुक सुंगो सप्टी चंगो फ्लागो नेको बाख नियन्तुना बाखट डक्वे लोक वना ठौं टक्न न्यू पिनि संख्या नियनि ठ अपो खाना वया चंगले ठौन निसे कर्णाकर बैडी मुंका तया दिगो मेगो नेपालीको फ्ला बाख सुंगोको भाग बन्टेना बाखाइना गिड्डै मनु मचा बाखाइ बारे भूमिका छटवाच ठन ठट्टु फुला बाख्ने गिड्डैको छौ स्थान दु नारायण देय बहान गरुडे ख गरुड दैव स्वभाव डुमजुल गिड्ड दानव स्वभाव डुम थाइ अर्जुसा गिड्ड अनेक चमत्कार या जायना चुंग किना टोक बाखडु ठो बाख्ने गिड्ड मनु टेसन थे नोमना चुंग यानातल उल्जग मखो ठो बाख्ने छौ शिक्षा न दु सकले पिनि स्वेबले मानव वहे ख तर मानव जगत याना मुजु वहे मानव ये दुने चिते वयको प्रवृत्ति भिन्न भिन्न जुया चुनी मनुटेको स्वभाव गुलिस्या कोमल मृदु पासी दयालु जुसा गुली मनुट टंकाली नुगो मुम मोटी मोबी पिंजी गुली खिचथे लव खिच जुसा गुली गराथे बुद्धिया मुरपिन दु तर ख्वास वेबले सकले मनु हे ख ठो बखाइको दार्शनिक पछिन ठोय खण्डो छगु दिसे छम जुजु राजना चुन जुजे दरबारे दुनी मुरटैको छुये मोरो माक्को भाइ पारा त च्यो पाटी सकना पुरजु तर जुजे रास ब्या मजोनी और जोगले सक्ता वेटा पुरे जुया चोसा रानी छम्मरिया वे जीवन या सुनसान थे जुया चोना वेको दरबारे टापको छौ घनघोर जंगल दु अन जंगले गिड्ड त जको चुना बासा चुनी जुया चोना छन्य जिने वे जंगले छजो गिड्डे मच बुल मनु यो मच लाना चोना उकिसन मिस मचा अत्यन्ते बालाम स्वेबले सुनिता लक्षण लाम थे चो गिड्डे मा बोपिनला आश्चर्य जुल इमसा वो मिस मचा यता शार सुसार ना टोरिका याना बिल उमेर दया वलिसे वो मिस मचला अट्टे बालना होला मा बोपिन दास फसार जुयावला उजम लक्षण लाम मिसेटा गटले नाटे बरु वे देशमा राजकुमार यता राजा यता लो लागिंग मालिरका मोटिया राज दरबारे यंका जुजेटा लोल ना ठकला वो मिसैको रूप जोबन खमले जुजु मोहित जुया वो मिसेटा ठमे मार्निना अन दरबारे ट्याटला वो राज दरबारे जुजेटा सेवा टल येपी मध्ये छम ब्रह्मोस पैंडु वो सिपाही रास सापे सोजा हाक्न ख्याली न उठिक ओके अन दरबारे चोपी भाइ पारला रेसा वेटा जके ह्याकीगो अनेट ने ज्याबोइगो हाक्न वेटा हेपैना चुनिगो हाना ह्याकाना चुनिगो छोला नापान से अन दरबारे चले जुया चोंगो खनी ठो चलन मार्नी न सिल मार्नी मने वेटा सापे दैमाइगो न बिचरा गरीब सिपाही त निछि निछि सक्छन हेपैयाइगो हाक्न फक्कुन हिमी चाका ह्याका चुनी छन वो मार्ने वो बर्मो सिपाही त सटाटाला ए बर्मो जी छौ जाया के छ या खला अवश्य या छामया सक्सिगो जाला जाना बिया चुना छ पिनिको जाजी गठमया बर्मुन टाला कासा ठो पोछ पो जुना छ हुँ कन घोर जंगले वना जिमी मा बोपिन्टा बियावा मार्नी बिया हौटका टा अले छन्त सीम मुनु छम बिया आई जनावा हान पानी पन बिया आई जनावा तका मार्नी वो बर्मो इटा फुक्क खव लोकिना छ त मार्ने कना छोटे वो बर्मो सिपाही वो देश पिनी टपक्क छौ घोर जंगले दुन छंकल अनुवना सोले चाखिरन टटमागो सीमा चुए अनेक गिड्ड परिवार जग सिबार मेग छु मरु गुली गिड्ड त नसमावना चोपी गुलिसे नसनका चोपी गुलिसे सीमेसी गल्ला सातो सला चोपी ठजा दृश्य सिबार छु खण्डु मखो नेपाल वो बर्मु ज्ञाना होला अले छटा टपक चुना मार्ने पोछ पो बिया आउडो का चछ का टसला हाला चुन अथे हाला चंग टायले वेटा न्यने बुराबुरी पि गिड्ड त छज जु होला बुराबुरी गिड्ड टेस पोकया बनासो त इपिन लेटला मेग छु टया अल्ला का गिड्ड टेसन निन मेगो सीम मनु छम व पानी पना कया हिट का टया हौडो का बर्मोन ठाला का जो छथने पिया चो का गिड्ड त बयाउन सकले गिड्ड त उखे ठुके बयाउनीगो सक्छन सीम या लाने हइगो तर वेटा छु बिय हगु मखो अठन ल्याउनी मजला पिया चुन छन्य दिने व गिड्ड टेसन छिन्निर छिनिसुरटी दुम सीम मचसम या वेटा न्यन ट्याबिल का ठयका मचा छ कोबिया यंके ढका गिड्ड टेसन वेटा पानी पन लोलना बिल बुरुमुई सीम च बोले पछाया पानी पन जुना सरासर चाचा अन ल्यावल अठ्याले जिटा हेपे ठो सीम मच पछ्या कठ दरबारे वन ढका टास जिटा छुजुको मरे जिला जुनाउन मको ठो सीम मचा ढका बर्मोन व सीम मच अन्य छटा को झाले दुनी वा छोया खाली पानी पजको जुना सरासर रा दरबारे वना मार्नी था वन का मार्नी जी पानी प बिया आउ जुना वया ठोया का ढका पानी प किन सीम छम छटा कोजले निवासिया ठका ठन जुना वच जिटा सुक्ना हाल कालेना हाकी उके हे मछला जुना मो या मार्ने ढका ठाला छ मुखठी जाट कहो वो सीम मनो छट्टे वना के आही मार्ने ठाला
बर्मो सरासर नापे ठासे वना सोबले सीम मनुला फुके लुयाम ज्याचुन खनी बर्मो आश्रय चाया मफो चाटको लुयाम मनुको बिया दरबारे किने हल का आम लुयाम मनु छन्टा जुल ठुकिया छन्टा जीवन हन्ट पुष्टक गाई मार्ने थाल आम पानी पडनी छप पाकया ठन जुजुपि दरबारे सब ज्याचुनिले मिखाटिया सो हाकन मेगो पा जिट सो गाटाल मार्ने ताथे कने खुन दरबारे ज्याचुमले नापांगो पा मिखाटिया सो त अनला खाली ठुखा खिच ख्वापी भालो ख्वापी अनेक भयंकर रूपी मनुट जग खन अठे मेगो पछपा मिखाटिया सोबले मार्नला सम साक्षात्म महालक्ष्मी देवी रूपे खन तो अचम्मको दृश्य खना वला मनु टोले ज्या मार्न थावना जुगु खंगु डक्क ख बयान यात मार्ने तल सो छ नापेको पाटिया सोबले खने जी ठो सकले मनुटेको स्वभाव वये मको पिने सोबले मनु ठे चोसा भिठे चोसा डकसियो स्वभाव छौ पाना चो तर बाष्पे मनुष्यटेको दुनियाको पुरपटी गुली चण्डाल गुली खिचा ठे लप खिचा गुली टुठे गुली हारा स्वभाव ढका सिके उके इमसा छन्ता साप हेबे यइगो दै माये मोटगो उके आ छ ठो लुम या छन्त माग डक्को डेका जीवन हाना चो मार्नेको खञ्जना उ बर्मोन सिल मार्नला छम टाठैमा महालक्ष्मी देव बराबर खम ज्याचन उके अन दरबारीको नोकरी टोटा ठौ छेवना आनन्द जीवन हना नयाचन उटा कयौं पुस्तक न नेट टण्डमवाला उले चेबख ठुली घटे कुली